Sikam mana deh? Kita dua. Gawe sikam mana deh? Madarap DKI ditiki digal mikoma itu mahurumi ku seorang dogupeo hatang hari udupi tidoit pacati masih maco japi tidok kematuan itu apa aja pasatara laut di hadahoko tuang waholomi Tusorang rohaki ditiki Papela roho tunada Kamu udah dulu. Bitari kakak sasara Tersatu ya. Taku bata di dia itu Saya tanpa iman doa di berita Orangku indah bohimi Nasorak rohaki Boito Gajang dila Kamu udah kejang dila. Kejang dila. Siapa tahu Sony dulu mengeluh di pokok kejang dila siapa tahu. Ada yang kau ngapain naringkan? Iya. Mar kejang dila tuh naringkan. Iya. Iya. Ya, berkiwon. Didoit pacati masih maco japi Didokok kematuan Itu buat jepat catoda. Laut di hadahoko tuang maholomi Tusorang rohaki ditiki Papela roho tunada Bitari kakak sasara Aku bata di dia itu Saya tanpa iman doa di berita Orangku indah bohimi Nasana rohati Boito Dajang ilah Bos, kasihan apa? Papela roho tunada
Mulut kibet ta si bolo-bolo bale. Songonon. Bolo-bolo. Sorong lekku. Arang marki surat narara ila 50. Alana begitu lang bu marki mata liya no. Iya. Dua surat ta. Udah surat. Surat nerara. Ah, toy lekku. Wah masih be ya. Oke, Mike. Ya. Mister Nenggolan, Bang Siringo-ringo. Nanganok pidas. Oke, apa udah? Oke. Oke. Iya. Bisa Hosia. Dua cepat satu. Bahang bentok. Abu Tong. Di kabalan sa muli na surat nito ni. Iya. Isi hujah surat nito. Natung macai lele. Sowarna roho. Tutagaki. Manggota rohani itu hujah isi di surat mi tersongko tahu itu macahai surat natino kusmitua surat hararai oh surat hararai oh surat parsirangari Eko. Oh lagi sih. Gak buat tapi beda suara, lebih bingung. Hujah isi di surat mi tersongko tahu itu macahai surat natino spiritual surat nafsirangari oh surat nararai oh surat parsirangari Mr. Pea.
lagu anak nih. Ati ba aning marlagu bang adot lah. Lagu Oke. iya. Masuk. Oh, berjok Kita, ya. kita goyang. Oke. Oke, masuk. Oke, Mike. Oke. Iya.